Impact News ta Impact Talk to Manipur connect with people you serve. Program asibu yengbiriba khwai khudingmakpu Ibethoi Thokchom na taramna okchiri. Well, this show is a platform for pioneers, leaders, entrepreneurs, professionals, and anyone in service of people to share their visions and their contribution to the society. Ngasigi episode asida guest oina pudun lakchariba asi proprietor of Divine Entreprises, Sanasam Birendra Singh ni Pabung Bokhoi gi so Impact Talk to Manipur da taram nokcheri. Thangase yam nungai Impact TV. Pabung si akhoi gi hana program asimakta da August ki October gi tarikh 13 2017 da su ima gi chenghi gi matang da su wari ke ama sajakre aduga ngasi asisu adugi success stories amadi Pabung gi anauba while urban sigi matang da su wari sabagi tanja adu logjage Pabung asigi so je haudopasi mayamna budi Pabung se saktak chagre mamang da su adubu amukan haunana akhoi gi anauba viewers amadi anauba subscribers singi damakta Pabung se amutang introduction amta ga haye naibo phabani aigi ming Sanasam Birendra Singh Bishnupur district ki irembam khungang da poksei aduga ayhaksi 1981 ki June 15 da commercial industry department thabuseng jare sehi kuthraga ni thoi supna sarkar gi thabukse different capacity te tawjaramaga in between 2001 dagi 6 fau chimu khadi ni village industry commission da state director gi in charge wadena thau pujarami aduga 2014 gi February gi tang kungani panda ya government thabuk tagi potha jare soon after I get retired from government service adurigi potha digi mamang dagi hauna ya ishagi oipa sehi kuthraga ni thoi supna commercial industry department da gi phangakpai gi gyan budhi loksing the knowledge mayam punam acquire to jebedu amadu do phajana ai apply to rega ai amtang di entrepreneur ama oijege haidana ai khanjegi potha ga do sei tari ni pan tarai mamang degi adidi he potha baga yamna thuna ya matam tu da ibe mana habi ge badu maina ya traditional Manipuri herbal shampoo ima singhi ji puthoga ai maina sakrai journey ama adu chehi hung complete tawre after that aina mu khale iram dam sira phangba pothong mayam chi locally available akhoi ge herbal medicinal aromatic oiba mayam si mu punchela kan sira atopa patak am puthoke na khanjena ngasi gi ai khudong saba phangjeri ba mayam uchari ba akhoi ge wild urban हाइबेसी एगी ब्रांड नेम नि मसिसिना अखोय हार्बेन की चा मखल अमा अमुक आया लॉन्च तौजगरे Pabung yam nungaje holistic enterprise ki imaging hi yam successfully launched tawkra matung da Pabung gi handaki Divine Enterprise ki while urban amuk launch taw biduna launch tawkre hoji hoji Pabung da makhata na hangjaningli basi masi ki while urban si karamna kamaina thoglaki bano amadi magi logo ga kasina karai de inspire tawjeri no koina ujabadasu yam phajare Pabung Pare haje ibe mana impact nga sa hibi ke ba proprietor na say founder ne I am founder of this newly launched akhoi wild urban hibisina ki brand name ni aduga masigi enterprise mai misina Divine Enterprise divine I the help from God to change the situation hai aine some special ki world is yam some panjaba hambi holistic hibidina to serve to things externally and internally by a single article hai can posak matana manung da chu mapan da chu at the same time da sharp to holistic hai aduna holistic enterprise like hai Divine Enterprise has na quick and say the help from God to change the situation aduna ai thabuk tawki ton I was servant enough ko hai bidi sarkari karmachari ojar makan da mu yamna ningtamna independently oiraga isagi budhi loksing je sian raga ngasai chei kon thai thoi chupna ai boss ki kari ki makha da na ga aning bakhar ga mix tawraga thabak expose to bududa ai amtang di ningtamna tawje ge khanje be gi sije lakchabani adu hairi be sigi khoi gi vision amasung mission ani khal thamjari ai thamjage ai gi vision di promotion of health through bioresources Manipur da phangi bioresource mayam se masi ji sian arega akhoi gi local available mayam sina raw material warga bioresourcing se raw material warga akhoi gi health product ama health si promote to ba sina ai gi vision ne aduga ai gi mission na health drink from underutilized plants ko akhoi gi health drink ama puthokba karina puthak ta ge haiba bu locally available Manipur da phangba adugumla ba underutilized plants phari di khan ba aduga madugi chapjana utilization fully utilized ngamdaba adugba pambi sing aduga mana masing sing herbal dagi aromatic dagi aduga medicinal plants sing adu collect tawrega madudagi abstract tawrega madugi akhoi gi ka ta madugi health drink ama
ai de beverage sama adu do puthok ke moroi mapang na sing ba hapaga yam hauba world class ki yam quality le ba pothong puthok ke that was my dream adu laibok phabade ki ishwar ki thaujan de ki ai puthok chakre adu na masi da thamjeri bi se khoi mang da ko si tejpata ni green leaf ni tejpata si heba matung da masi sandrai ya dry tawrani ko ya dry se tor kan da khoi si ki tejpata si kang thalai adu masi years together ibe mana isai be thoina ko lupa manga trai le ko ni tejpata se kana na su lupa yang khisham le ne de lupa manga tra le kan sak sang de kitchen am thame ma khong khom je thame na de ya la thame se hi chupa tha chupa thame matung da masi masi laure tumai to sagai re adu ka khoi cha lo ma happy thau chok to bada hawai thong bada hairo adi any thong bada nga thong bada hairo any item yamna ahoba item singda masi happy masi maram di ipai bu singa sina masi di yob property singa tu phajana khanga hapam na te ba masi aina khanje ma tam da halam ne khoi abok na ipu bong na har ma tam da ka hai ge bu masi sina khoi gi food poisoning ko khoi gi kan wa ma cha bada ya da ba adi food poisoning gu masi phai ba adi wakhan du hapam ba ne ba adi gi mathang da sida aina thamjeri ba masi dal sini ko usingcha adu usingcha je ma leijare masi manipur da bum phangi usingcha ji u de gi maku je khoppa matam da u du khoi nam lana khanaba ma lei ko u du si ga ne ma di si roi yung ne khok da adu ka ma gi gap to thamam ga lei matam da automatically hai ba khok ki ba mafam jing adu amuk philap tawr kan ya mathan da tawr kan ya ba adu na ma gi makhong de gi athaba mafam de gi yaga jaga du yang sum khop u jo dum hon ba deforestation na te ko aduga udu ki dum healthy wana hon gani adi mathang sing leire sigi singji manipur gi singchina india gi manung da khwai de gi tangba khwai de gi phaba khwai de gi strong oi ba jinja ne hai ba singchi ma jo hape adi gi di khoina sigi lic se sisu hapaga hai ba item mari se pulap punchelaga ai khoina mari spice nga te ni ma khoi mari ma se individual sina ba da yara ba ai gi kanghan dana adi gi hing na cha su yara ba adi gi pulap mix to ga sina su ya ba adu gam pa yam na quality le ba item makhan mari se punchana kan da su ma makhan gi hai ben sha sima aina su puthok chai ki bani hai bi Pabung aduga pabung gi raw material si mayam si dang Manipur da phangba na dana khogi even technology si bauta ICR Manipur na develop to base asima gam nungai bani haina su thamja gi pabung yes of course ai hai jeng khale mi ni asi kamai to ge idea di aina lak pani ko ai gi idea I had an idea maram di waru bia de ko ai se kare khunggang gi village boy go are khoi ireng mam khunggang khoi angang wori ge da mi sha ka thang ram de mi lang ma to khoi mete gi sena video thai na ngai da kamai to se nang gi khora lai ipal lai ini lai hida halu hai hida ngan tham halu hai ma doi khoi ni hida se halim ni ru pi the ini khoi gi kan no se ha pa kan mi to guest to adi khale kan sida sul pi ri mi am la di sul pi ri te ma du to khre ko doi na mo to khra kan to khale kan di cha ma matam da khoi di cha si thak tam mi na khang te ba di mi ma la pa matam da cha ma sap to wo si da ka le ni cha te cha je sum wor kan di ayu sun nung thing nung dang si cha thale adu hai ba cha si khoi di sum thak cha rak tam si da hai ba cha ma yam na thang ne ba cha ko phi si na ta ba asingma Manipur ki iram dam sira phangba iram dike le hau hau pan bi sing asi pulap punchela kan da karma makhan ki tejpata gi usingcha gi singji punchela ka cha si yadagi na khanja matam da aisha de se chare adu accidentally Dr. Apna Kon haiba ma akhoi gi Hyderabad ta leiba akhoi gi agriculture Telangana agricultural university gi professor and head oiba hai ga madam sina akhoi gi am resource person oina tapirame numit humni gi ai gi workshop ama ai ga ai gi chana pa atom le siga labo phabadi gi moina ai ngonda pau pi re smai to dana dada numit humni gi ba yamna section ba masing yam da ba mi tara khak Manipuri khangalaga farmer tara khak te torga yamna maman leiba adu mo workshop to do isanu pai bani sale ngari Dr. MR Sahu मानसि अफाबा अखोगी हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट नि डॉक्टर एस रॉय अदगिदि आई इसानुपा हाइखाम अखोगी नारिया सेना मगलै आरो हारिबसिंग असिना फजना तौबिरा कांद अखोगी गाइड तौबिरा मतम नुमित रे मोइना अखोगी बेलिप की हाइता टेस्ट पता मनाना सेम चा साप तवे अदगिदि आई फील वेरी याम प्लीजेंट वे नुंगाइबम फावरे ओके आई सा थक्तबा कॉफी थक्तबा आई गिजु सिमो मखलंग थादि फानी जे खंजखरेबा देन आई मोइना हाइरे टेक्नोलॉजी जिन वे पीबी यारे दे हैव एग्रीड अदगी लाइबो फबदगी मोइन टेक्नोलॉजी सेमे लेबोरेटरी दा लैब टेस्ट तौरे डिफरेंट दा अदर मसे मिनरल कैम यावी विटामिन कैम यावी अदगी मा एनर्जी कैम यावी स्कोपिक एसिड कैम यावी हाइबने सिंपजी कैफीन कैम यावी लोन वियंग कानसिदा मोइन टेक्नोलॉजी डेवलप तौरगा आइना मदगी फीरु पीरगा एमु युमा सोइ तौना कान टेक्नोलॉजी जे मोइन ट्रांसफर तौबिरपनि दे मसिमा आइगी लाइबो फबने
adu pabung yam nungai se pabungi wild urban asi machal semri ba mayam asi ding asi mayam ang du display tawraga leire khoi na su uzari yam nungai se duga raw material sing ase khoi manipur da di phangi ko adu karai karai dagi collect tawraga karamna hojik pabungi finished product ma oina puthora puse sigi step journey se kamai kamai to buno kai de lo buno kai de sum buno adu khitang ai laiwo phabdagi ai di khunggangi mi ma oibani amai nungai phamobadi khwanban bazar da nambon bazar da sing loi phangi ko adu bu khara hena si per rate ta adu yam si fresh oiba maji kadai dei phangi hai matam da sigi test pata si di singe ayam ba haure ko maru nei bi shampoo da base to bi shampoo gi maning gi sing da adu da lei pa try ben ta ri ba sing ado madu moi si chiru gi khun mayam am lei madu gi lobi adu khoi ire mom gi maning da ai mon gi khun lei khongchai lei tingai lei madu da pampi se marang kai na yam hawe adu da gi collect to jare adu ri moi lei jare sing sina maru nei chu shampoo da gi lei jei bem mafam ma khoi maman je khara rung khenai adu gi khoi gi using sha che dal sini har gi khangne bu using sha ji maru nei Chandren district Chandren Senapati ukhru loina mu phange adu ai gi khoi gi maru ampang adigi adugumba mayam ama adu aina contact tawjar kan sira moi de rum phangi kari matai raw material se phangbada awab leite aduga pabungi factory sidi karai de gi si sungbugi sidi karai de establish to bi pabung ai di masi se ai at the moment ai yi Shanghai Pro FCI go down rota ai yo ba yum am lei sai ai yum ani ni ko ai village we ba khonggang gi yum lei sigi le bi yum si sa ai mi taruk se employee tawre hoji ada masi employee mi taruk sina tawra kan sida masi akhoi gi grinder hai tare khara maman yamba madi de tawra kan sida tespata ji sumaina asang baji hek la por aduga akhoi ngasi ya dry tawre phajana nungsa gi direct hit sit tawda ba adu mai thamai adugi de akhoi na phajana sam thoe adugi mache mache sagai raga dai thoga uphloi phun yahon da dai tho matung da employee sing aduna moina tawra kan sida adu mai dai tho kan sida madu akhoi na madu gi machine do sina kan da akhoi gi yam process tawra kan sida yam da course oina yam da pawdo na kupna ta ba pawra par so de akhoi cha gi lei ba tikat to adu mai to kan da madu na seme likewise sing siu adu por kan sida slicer slice to sema kan da phawdo ga adu ge ma gi cha da ba mawong do da adu mai sem jari alai chi se to mai seme adi using ja ji ju mai ma ku ge amot pa kai do ba lei ba se ma ji tak khala ga ko hala kan sida madu mu sugar ga mate mate thoga ga pulap pun se ma kan ba pura aromatic maden nung siba manam sidi ko sanu pi na ko adom na masi mahau di yeng bi ra ibe ma pabung ai yeng zare aina jo haije ge tawri ni sigi cha ji jo i thakchare yam je hause manam yam si je aduga sumaina successfully product ama puthor pase pabung arai ba thabakti nate masida pabung na thada bi ki effort amadi kari kari challenges thengna birei masibu oina bo hotna rakpada dui matang da share to challenge ka tani risk ka tani ade masida ai na makha thamjeni ba mana ai he haijabam nei ko ai khoi gi thabak chi risk kamai to ge bo tawroi da ba thabak ta ko ki ge da ba thabak ta ki da ba phelo la ki roi da ba ta ki da ba adu thabak je phelo la aina tawdoi chi ngamgadra ngamodra han khando ki pham thok pa ta ki da ba phelo la adi ki roi da ba ta ki da ba adu je phelo la adi ai han ma si je oi ga da oi ro ta bi pa jana shanti sing ga ta na ja le ai ya pam ba re ngamgani am se u thok khra urabani na madugi honaba matam da a good number of times hai bo office sing asida I share machine khang de nei chai adigi CSR gi doctor koi senior principal scientist khoi dom bir kuma adi forest department gi agi marup chief conservator Mahendra Pratap adigi Sham chief conservator forest maramdi si forest ki dai phangba aibadi masi je khoi gi uncultivated ne aibadi wild collection ne uncultivated oramnina aina sideng asai wild urban na haijeri se sorry wild urban haijeri si wild haibadi naturally organic haibane haibadi maji cultivate togdrabani na kanwa makhal amate ki khusheng ba har manure fertilizer amata haptra ba so am ta lew no toxic at all maram di kenwai mata masi okay of course it is planted but pampi ma plant togi matam da chahi anu manung da tespata ji pampi yang khai sama mai gi mahi do ta kan da ma thang da hogjere ba aduna masi je wild nai thajeri se maram di naturally organic haibane ba adu western country da wild hai ri lo lai adagi urban haiba ga haibi kano da masi je urban da lebe mi so called educated haibani ko educated person civilized person cultured person like so hairaba health conscious or mi sing asina masi je yam pa me they love this naturally organic wild collection uncultivated production particularly foreign country magi mama like any cost they are ready to pay at any cost
adi ai moi mayamna I have contacted many country ki representative mayam ai city convention da international akoi ki buyer seller meeting yaujare I have participated 2-3 times madu toba matam sila moi de ai yamna market phangai ko na hajar ke ko in due course of time maram de moi na haiba maming si mayam attract oi while urban hairabani na any wine collection che masidi akoi ki hojikkan ki chaneri ba mayamna pamna ba aduma fertilizer ha pa kai do ba kai pesticide kai do amate yaudra na adu wine collection ki certificate pi wai it is on the pipeline perhaps I han bo bi ai adu minor wine collection ki se hapjarani adu ga masi ai phasai ka loi phangjar hai adi ai sida thajari se ibe ma ko a health product from the house of imaging hi hai adu health product amoina adu phasai ki kambu ne jai masi de koi spice tea ha su yai maram ama moina nei na ba matam da spice na phari na it is time tested ko is all and the time tested now mean test over na tawa test ani le ko lab test ha ba time test ha ba time tested sin amna ko maru ori se we are but we are not considering and then discussing about the time tested as a foreign country the yamna mo yamna maru ni la wa ona ko si de chu chinghi ha de ne chinghi is time tested ko si da phangi ba chagem bomba hawai jar singju this is time tested adu mana la pa la chabani pabung apoi awale brand gi matang da su nei nei jari duga tanja sai si de pabung break am tang laujage okay mayam impact news ta impact talk to Manipur meeting ta dun lai biu matang sai si da break am tang laujage Impact News ta Impact Talk to Manipur yeng biri ba khwai khuding mak pu adong gi host Ibethoi Thokchom na amuka hanna taram nok thiri babung akoi break ki mamang da time tested wherever product wile ban gi matang da wari babung na mayam ma thambi gre makha tarak pasidi sigi wile ban si puthokna bo honar pa matam da manually or financially karai karai da gi help phangbi ki amadi lobi ki adu matang da kitang thambi of course hai jage akoi financially help si akoi ge idea retired person ni pension na li ko paisa li tamena to be very frank ai lupa lising manga muk na hodok se gi bane ko adu ga ai bank kai ke kanam samde maram de imaging hi kanam te ke maram de khoi entrepreneur sing asina hek to matam da bank am ki amata ki mahajoni paisa pusal ga sen pukria hipidam khak le ba ai ma si kya pam je te adu aina hajen mam lai let the bankers come to our house why should we go to the bank entrepreneur mo ra phajana thabak to kan ai khoi na why should we be a beggar ai ka rubi beggar oi do no bankers are supposed to come to the door of the entrepreneurs particularly those who are doing the best one adu bank si na chati kar gi no it is a big question adu ai bank am ta ga tai tong na chete to bu di to gani please don't mind ai na hai si ko kitang har so ba wa we na tabi rim di ya ba adu mi lam da di ma to banker sing sina han to ba thi ya ba kana pha ba pot pu thoi kana pha ba to ri ya bi se banker are supposed to go door to door to find out to hunt the genuine one adu ne ba ai gi di to wile ban gi di karam na okay one ban ni kamai to go ai proprietary isanu pa ni ko ma na advertise to online da submit to kan da akoi nga sai gi startup ta he my interview he faced the interview himself ma mathan chale ma ji bcom ni matam du da a ji de bcom finance tam ba 6 sem adu di pabung na habis startup ki mani de gi use to raga how to no use to dri ya hajer ki ba adi ma ji master campus to student startup ba yam phajaba planning department ki present government bjp government lead to ba si yam phajaba le me ba akoi kanam ta ma hai de si ata ma thira chali interview to khale adu sanction order phange angak pane kaiwa makal ma ta ki kanam ta una da ba senju ting da ba mi won haje da ba man interview to face to si di che sang khar pu re ma face to re adi student startup ta ma khalaga I am ready to get money adu paisa lu yam da na ta ba maming do na madu khara phangta de engon da support am ni phangi na adu di phibam da si lejari adu ga physically di khara wai adi wa ba ji kano da yam pa na taruk su lai de employee ta su lai de ai isama khoi ge noi anti hai ta re ko ma ju January sai da ma re tar or ni chuki mi ta yuk ta nung da isanu pa ga moi taruk tu ga khoi hum si ma adom supervision tor ga supervise tor ga tak pa khot pa sem pa packaging to ba han ba adu mai to lai bo phe ge mu kai then express na group of unemployed youth moi na sem ja ba adu de na moi online da kai da tor ga poti phajana ji demand heli ai sina or demand period demand to du kai na piba matam de ne ko ai na piba ngam da ba hai ta le once they step amu bu thak ki mi du ne ko ai
มาชีล้วนการจากช่างปุ่นมันเป็นเอเชียนชายเป็นมันพอได้แค่ให้เราไปมียาวแบบไอ้ให้จะมีนั่นที่ก่อเฮ้ยป้าบงอาเซียนบุมักสุนน้ำมีนี่ป้าบงให้รู้แล้วว่ามันให้โชว์แล้วว่ามันเต็มที่เลยก่อนใช้อุชิงชากิมันนำเทสปาตายมันนำตัวหวังลงนะเอเชียนใช่ไหมชายไม่ต้องตัวเลยให้ป่ะอันนี้ป้าบงมาซีเอเซนส์มาจ่ายไม่ต้องนะสุดตัวเลยดีtime tested โอ้ยแบบ products ไม่อามันสุดเสียบุรีดูกันมาซีกระไรบอกที่ health benefits ดีการนับดีกันนี่ให้ในขั้น Okay health benefits since I don't have much time we don't have much time ก็ไอ้สิ่งที่เราเป็นตัวเลยที่สิ่งให้เจอเลยก็ไอ้สำหรับนั้นให้เจอแค่สิ่ง weight reduction obviously เป็นสิ่งอินเดียกี่ก็ health challenge ใช่ไหมเนี่ยน้อยบ้างงานวันนี้ที่ห้องน้าเอเชียอยู่ในอินเดียอยู่ในมณิปุรยอดอะไรเป็น obesity ใช่น้อยเป็นสิ่ง fatty ใช่ก็มาสิ่ง weight reduction ใช่ไหมcertainly อะไรอะไรก็ improve digestion digestive สิ่งยาม digestion สิ่งยามภาวะจ้าตุ้มหันปะ then stress relief มาสิ่งนี้ยามพอดี stress relief ให้พอดีวันนี้ modern one สิ่งที่มีสิ่งที่ท่องเที่ยวสิ่งนั้นพอดีนะ tension stress อะไรก็มาสิ่งก็มาสิ่ง anger สิ่งยามเล่นในอย่างมีสิ่งเช่ก็ดูหมายนะ short temper ไว้บ้ามาสิ่งสิ่งท้าบ้ามาทำได้ดีขณะที่ดีกว่าคนที่มาสิ่งที่มันนำหนุ่มชีวิตที่รู้จักกันแต่อิมุงดียุ่มพูดเรื่องมีแต่นะยุ่มเดินหลังมาทำแต่ไม่หนูป้านพนักงานก็ชูมาใครก็ดีมันนำหนุ่มชีวิตมาใครก็ดี excuse ตรงนี้นะ likewise by stress relief เช่ให้บ้าไอเทมมาดีเช่มาสิ่งนั้น ingredient ไม่ใช่ปุ่นฉันมาทำแต่ stress relief ผมพังเงี้ย high antioxidant means ไอ้คนนั้น day to day แต่จ่ายบ้า fertilizer ฮับปี้บ้า chemical ฮับปี้บ้าก็ดีฮิตากไม่อ้ามที่จะละพุยฮารุโกบีฮารุอาลูฮารุ everything งานไม่ชมจะรู้ฮัลโหลเพิ่มมาเต็มชิดาไอ้ละพุยมันใช่ละพุยดูคุยกับให้ช่วยกับกักบะกว่าคิดตั้งที่มากันว่าไม่ฮิกเชิงประจานเลยอะดูโคกับซ้ำมาเต็มชิดาขนาดที่น่าเรียบะยุ่มเด็กปั๊บอยู่กันชิงเจ็ดต้องสุกอะไรกันชิงกับชาบเด็กตัวเลยบะทุ่มกระหับก็โอ้โหไม่ได้เตียงไปเลยเนี่ยโอ้ตัวมีแค่มาถึงพักเดียวnature की गिफ्ट से सीजन है अगर पाबुंग की जो अफब पोत अमा पुथो yes aduna maside shaba gi bhavana da men kan gi ko adu maside yauri ba ai ni side jo habje di ba ko energy ascorbic acid phenolics adigi mase phosphorus magnesium iron zinc ko ai bi si yaure adu kam ke nungai bamna sida ai na yam highlight to ji ba zero caffeine zero fat zero fat means almost patient nin gu ma da ba adu yaudre adu caffeine ji ma yaudre maram diแกพินชียามพัฒนาเป็นเด็กก่อนเมื่อเราเด็กคนนั้นชาตัวประชาเนี่ยถ้ากูผิดทางก็มาทำได้ of course หักสร้างเนี่ยพลังไปใหญ่ก่อนอันดูบุงงาใช้กี่ habit แต่มาชมเชื่อมกิบเลยมันไม่ทั้งที่ชาทักที่ตุ้มไปยาตบะชาทักที่คุยมนุษย์สังบะนุ่งไอตบะกาชีทุเรศแบบเป่าเสียมตายบะ because of caffeine มาชี stimulate ตัวหันบะมาชีชมตัวก็เลย habit มันมันที่มีวิธีมาคลนขักแล้วการอามีมาคลมันนะไอ้คุยเชนสิ่งอาชีพการทวนตัวบะมีมาคลมันนะเชนสิ่งการทวนตัวบะอันนี้มันไม่ทั้งที่เอติกโอยเบตาที่ไอ้เนี่ยชาทำไปกี่ชาเนี่ยไอ้บุทักกันแล้วไอ้เนี่ยยูทำไปกี่ยูเนี่ยทักกันแล้วมันตั้งเรื่องมันเติมแต่ที่กันทวนอย่างว่าแล้วแล้วดูหมายนะแกพินให้ไปที่เกิดอะไรไปแต่เนี่ยชามาขลังมันชุ่มเล็ดตกขการชิดาไอ้คนที่มารวมปังชิญามได้อโศกโศกพิชาชิงได้อันนี้เอติกช่วยใช่ปะอันนี้ให้ดีป่ะไอ้คนชาชิงได้เอติกเลยแต่ no addiction at all มาเริ่มที่ accept หักสร้างพันธุ์เป็นอะไร that's why กุยจิมจะเป็นมีชิง sport person ชิง yoga ตัวมีชิงอันนี้ยามนั้น health conscious เป็นมีชิง walking บาร์จะเป็นมีชิงมาสาพันธุ์อะไรนึงบ่งานว่าจูปากขังว่าจูฮัลโหลอะไรบ่าวดา healthy จะ healthy ยาม conscious เป็นมีคนที่มันนะ they search for they look for harbienti มายามนี้ตรงนี้วิชินะแก่ว่าชุมนี้กิจชาอันนี้พับเว้นเลยเลรุ่งกันนี่ก็อันนี้ก็ใช้ยี่ green tea นะมันไลฟ์ก็ green tea ที่จู still ชาชีเขาเรียกชาปานพิเศษมาชีเช่ still คุยกันมาที่เรา fermented ตัวกันที่เราชาว่าแล้วนั้น fermented โดยประมาณช่างบุตรนะเช่นบุตร green tea ให้เป็นวันนั้น still caffeine is present here green tea ชุนนั่นแต่ว่าจะคุยชาชุนนั่นแต่ว่าตัวภาษามาให้ตากันที่ herbal tea เนี่ยอันนี้ว่า herbal tea ที่ imported งานที่นี่เบี้ยมันตุกันที่ยังวิววันนั้นที่กรัมสิดาหรือป่าจอมงาจัตุอีบันลิชิงก็ไม่ยอมแบบอันนู้คุย alternative เลยแต่เนี่ยอิรัมดังเดียวว่า herbal tea ที่พุทธปงงามเดิมนี่นะหรือป่าลิชิงอันนี้ปีบาลิชิงว่าจังหวะปีบาชาติชาติปานปีบา100 กรัมแต่อันนู้ดูเล่ยก็มีทั้งเนี่ย of course ไอ้ที่100 กรัมหรือป่าใช่ไหมแค่แค่เลย50 กรัมหรือป่าไม่พูดได้นี่30 กรัมหรือป่านี่พุ่งอาได้ให้ไปดิ easily คุยกัน affordable ไว้ป่ะที่ห้องอีเช่ห้องบริณาเตไอ้มันเป็นเชิงดวงย่อยป่ะเมื่อนั้นที่จะ transportation กี่ไปใช้ยาวตัวแล้วอีเรื่องดำกี่ปอทอกอีเรื่องดำกี่ ingredient อีเรื่องดำกี่ไม่อ้ำด้วยเช่นเดิมนี่นะไอ้ชากี่ยุ่มเดิมมีวันเจริญ market อะไรนี่นะ
มาปานที่ไล่ไปดูดิมวย transportation มาทั้งลากสิยอร์ปนี่นะดูกันมาตั้งใช้สิเดปาบุ้งขัดเจนิงี้บ่มันนะปาบุ้งกีซิกุมบัลบะ wild urban เสียคุย internationally reputed companies ไม่เอามาเลยเด็กก็ Taj กจิรังกา Red Level ดูกันบ่ไม่ยามกีมารักแต่ดีปาบุ้งกี production wild urban สิ market แต่การบ่พิบัมแต่ดีอุบีไม่หุ่นจิกบุตรปาบุ้งน่ะดีปุ๊บปันบีเคยเทล express แต่ก็ดี demand บอกว่า supply ตอรี over demand อวยกันนะก็ดีปาบุ้งน่ะปันบีดูซิกุมบ่ multinational companies ไม่ยามเสียซิกี product สิ่งเสียสิ่งที่มาจากที่การคดีไอ้ยำนงไงบ้างให้เจ๊เก็บไอ้ที่มวยลำเบียนดูเชลล์ลงเทปไอ้อยู่ลำเบียนลำเลย I have gone by own way ให้ไปที่ let them compete themselves ไอ้กี่ที่ competition ยาวด้วยป่ะมันที่เกิดไว้มาทำได้ไงใช่ให้เจ๊ไปต่อยำ health conscious แบบมี gym เด็ดตัวนี้เช่นแบบมี sports person ไอ้ที่พูดมาไอ้ที่สิ่ง brand สิ่ง NG บาลายนะ footballer ไปยาเช่ไอ้ที่ relative นี้ไอ้ที่คงกันอีเรื่องมันตะกี้นี้มาสิ่งไอ้ที่ brand ambassador เนี่ย for example มากี่ football นูปีชานะบ้ามาสิ่งครั้งเดียวเลยก็ likewise ไอ้คุยเลยก็ยิ่งชาสิ่งที่น่าบ้าแกรู้เลยก็ยิ่งบ้ามาสามูคุยจิมเดือดบ้าโยกตัวบ้ามีสิ่งอะไรนะถ้าวันน่ะฮาร์เบียนจ่าสิ่งที่เรียกว่าไล่แล้วมันเล็บอ่ะมาดูนะไอ้มวยกับ market คอมพิวเตอร์เดย์อะดูบ้า multinational ที่ importation อะดูก็ไอ้อยู่บ้า market เช่มาร่างกายนั้นพังเจ็บอะดูนะไอ้มันสิ่งที่ตั้งแต่ดีไอ้น่ะการที่ไอ้ confidence เลยมาทำดีเฮกของมันเตลสิได้ให้เลยสิได้ก็มาให้เกี่ยวกับ technology developed by ICR Manipur Center. Each step is a quick market ki am ngai ba mane. Like when me technology developed by ICR. Okay. ICR di repute ni ko adi di siri rum hai promoted by ICR ki agro business incubation. This is their logo. Sina ai isa ki ba logo lai re. Logo si di bi mane nga sa hai ba to si brand na ma yaw ri che. Ma si ken wai ma tam da hai ba sing tha ma tung hak sang nong hai. หักช่างที่หน่วยเรามีน่ะตัวเต้นหักช่างที่เปลี่ยนจะมันหน่วยแบบมัน comfortable ใช่โอ้ยแบบนี้น่ะมันนำนุ่งชีบ้า health 3 in 1นี่ก็อีกใช่ไอ้คนที่ชาที่3 in 1ให้ไปตาเลยมันนำนุ่งชีเลยหักช่างพาเลยอะดูกันมาตรงนี้นะไอ้คนがใช้ที่มังวันเดเลยบ้าการเนี่ยไม่ยามันจะพังไงบ้าอะดูนะมาดูตัวโอ้ยแบบนี้นะไอ้ market ที่ที่ถอยน่ะเอาว่าไปเลยเด้อะดูไอ้ใช้ที่คน world ที่ได้ wild urban เนี่ยอันนี้ช่วยยาได้ด้วยมาดามที่ไอ้ trademark I have got trademark through science and technology ที่ไอ้ใช้อยู่บ้า trademark ก็มาไอ้พังจะได้อะดูหมายถึงพังแบบนี้นะไอ้อะดู market ที่ดำเตดีไอ้หนูว่าดิสิสบายปีบังคับตัวไงอะดูมาดูที่บังคับเลยเห็นนะจักรพรรดิโอ้ยวิวให้นะทำจากเกี่ยวกับปะบุ้งคุยกี่มณีปุระสิ it is a home of herbs and มายามคุยกี่ medicinal plants มายามมากี่แกโน่นี่ให้นะสุดทำจากเกี่ยวกับปะบุ้งกี่เขาจิกเลยรีบ already available วรีบพอดมายามสิดากิสูพุทโธปีเดอะดูกับอัตโตป flavor ก็ดีปะบุ้งเสพุทโธปีกี่ให้นะกี่ดับระ flavor ที่ไอ้ไม่ใช่ mint กี่ไอ้พุดิน่ะนุ่งชีฮิดาแช่ยามไล่นะสุพังกี่ก่อนมาทั้งตัวไอ้เอ็มอยู่ที่ยาวนั่นเลยนุ่งชีฮิดากี่อามาฮับกันนี่มากี่ flavor กี่อะดีกี่คุยกี่ทาโร่ทำบานกี่ pattern เล็กกาเช่อะดูกี่ชัวฮับเช่กันนี่อะดูฮับกันมาทั้งพุทโธนั่นเมื่อกี้จะเบลิบให้ดีเบลิบเทสปตามาทั้งเดือนนั้นเตมัน dominant โอ้ยเบลกี้เบลิบฮัลเบียนตีให้ใช่ปะเนี่ยฮัลเบียนตีได้ดูไหมนี่อะดูกับ mint ฮัลเบียนตีต้องหลักกันเนี่ยไม่ flavor อะมาอะดูหมายน่ะตรงอันป้ามาคันตารามุกูไอ้พุทโธเช่กันขัดเลยอะดูยามนุ่งไงสิปะบุ้งอะดูงั้นสิคุยกี่ interview กี่ตันจ้าสิสุโลชลักปะกี่ตันจ้ายกเฉลยดปะบุ้งนะคุยกี่มายามสิดา share ตัวบินิงบ่ as an entrepreneur ไว้นะ successful entrepreneur ไว้นะปะบุ้งนะทำบินิงบ่ว่าให้ใครทำบิไอ้น่ะให้สมมติทำจะขังงบเด็กก็ไอ้ให้ดึงบริการเลยดิไอ้ทำจะดึงนี่อะดูมีอันนี้ปะบุ้ง sentence มันนี่เดี๋ยวดูแอดตัววิโอเคมาดามที่แกนอดไอ้คุยมันนี่พูดสิดาไอ้น่ะให้ไอ้เนี่ยมาทำให้จะปีไม่ได้ขัดแล้วไอ้คุยมาทำปุ่นมาใจอิรัมดำกี่มานามาชิง medicinal plant ฮัลเบียนหายไปแต่เนี่ยปีมาดิ้งชิงใช่มาชิ protect ตัววิโก้แม่นะ preserve ตัววิ promote ตรงนั้นบุคคลอะไรอ่ะอ่ะตัวไปปีไม่เหวะเลยการที่เรา produce ตัว produce ว่าปะให้ไปดีมันนี่พูดสิตัววิสิไอ้คุยอีไปปุ่นให้ไปดองชาบีเนี่ยบ้ายามีชูบีเนี่ยบ้ายามเตะปทบปุถบมันมีสิยามละมาชิงยามเตะเลยบีเนี่ยบ้มีที่ยามเนี่ยมันดูนะไอ้น่ะให้เจนี่ไปดีไอ้คุย entrepreneur อะไรไปสิเสียที่ใครเด็กก็ I'm now going to be 65. I 64 complete already. The life begins from 60. I have a Western country. Na hai na di siya. Ay masih thaje ba. Ano ay di ay na kanja ba siya humpu jo ik matam dadi yam na ha wari another 10 years. Sabihan ti ba wuri da pothok mga dang di pothok ba yai na. So that ay iram dam Manipur gi Imalibang Manipur gi kari umba kharagi ay mapom ba gi kari umba ma di contribute to ba pa me ba. Wala ay na kalak sa ba mi makhala ni khaglai aphabal dari iba mi ko. อาพอพอทบก็ทบก็มีไอ้มาชิดเดินบุงเงาเสียบ
aduna ai masi se akhoi aina haijeningi padi chahi basi thoina leite adu pension chahi kun thani fu tonga ba medical department hairo health department hairo forest department hairo agriculture hairo basigi ri taro iba missing ase government su they can shut out thiduk piraga khara tanda ba khara masa healthy would be missing adu da tongan ba akhoi gi kano ma khara encourage to bi ga di ko hai badi chahi kun tha mu thabuk to ri phangai bi gyan do properly utilize to ba da yamna kane ba adi amuk nungai ba mana si product sukun ba si nungai ba nei be mai akhoi punsi da darka uri si masa hom khak lei ko leina ba yum chana ba chinja chena ba phi hindi da hai na ko roti or makan ani mong da ai se roti manung da that means food ai ba se mioi ba sai ba ta ji mioi ba men kai na hingi ba ma kai food chinja hai se amana chinja means thak pa ma chung cha ba hai rim la sa hai ba si now it has become way of life punsiron punsigin kan wasi ka loina ba thadong na ba yadra ba koi chinjang ma khala mana ba adu na di koi na sigumba koi harbian gi obesina iramdam gi senmilon da koi gi economy da phagakani iramdam gi pothok puthokpa iramdam gi senmilon phagalan ba adu isai thandagi na tana self employment na employment ju generate tawre ba ai angang tawke tha ma da moi lupa lising tara mari manga de rum phangi besides moi office ka koi gi like tam ba chatpa tuition chatpa satra ngak tani ko maru na gi khoi rai de leba hostel de leba ching de gi kong pa sa de ching da ba adu moi de si yam lai na moi ching mi sing si yam hona ba kal ya ba adu moi maram da ga a si de khang ni ipa ai tawge ni ha asang ma matam da chuti da kari da ayuk ta nung dang da moi yam lai na thabuk moi de awa ba hardship yam thengnar pani na ai moi da ai moi we se par de gi asuk sar ga di asuk piket asuk sem gi pa asuk na lai gra ba pabung gi wailer ban gi wari sam kupna thambiri du matang sa si da pabung na ngasi gi akoi viewers singi message amatang piraga ta akoi gi program asi lotion ba gi tan cha de lagje okay ai na hajening bi ko akoi manipur che akoi gi hotspot area hai ba biodiversity masida base to ba mana masing si yam le ba marak si wahim ta haje gi akoi lekai gi yam bam nai ba mai forest officer range officer waram ba mana no ma chat pe si da koi nga daram da nga che puradi si da ba siri to ba nga je ngamu akoi gi porom ka se tara kun yawe mana nupi si na wa de na ka khen gi lambian si ching kong amata khonggang gi nupi amana po tha ra ka thamba adida u mai makhong thambai si mana as nga sing a se kan wa to dor ma le na urum lang na ba na usha ma the ga ising do thamu ba nga le kan de nga do loi song tho cheng kha adu mana hai kari gi kan da ngai ba u du gi ma sa du da tongan ba medicinal value ma yaw ba de gi masagi masan nar ba lieng ba ngam de ba nga sing do puradi si di do pan man song ka kan khale ga loin to de ma si pa khale ma yum che lai hai that means ai khoi gi ching ya da ching da khonglang gi lam da ching khong da kari da holi ba mayam che medicinal value chang wang ya adu khoi khiro ka da we have to khoi gi nga sa gi explore adu khiro ga ma du sema kan si da ai khoi iram de phangi ba medicinal herbal and aromatic plants nga si the best of raw material che atop di na ta ba ma si the best of unicef ji ama ni manga taran ta ba cha da sani chahum changwa lingkhat pa yam na yari adu na ma si the best of adu nai na nga sa ima da IMA ni ima sing hi da IMA ima ha ri iram dam Manipur's aromatic medicinal and herbal product hai doi na ima hai ji pabung yam nungai je pabung na tak pi ning se khoi mayam si khoi gi already khoi state si da phanga ga lai riba product mayam si use to si aduga khoi isai thanda de employment generate tawraga khoi chakhat mina si habani pabung yam nungai je ngasi pabung gi chillaba matam kya kai thok pi duna la aga khoi gi impact tv gi studio da phambi duna pabung gi wailerban gi matang da wari kya sana bi bagi da makta pabung bo hanna thaga nungai je ai wari yam hai hok de mathang guna bara mo pabung yam nungai je ngasi gi wena di impact news na sandokchari ba impact talk to Manipur matang swai sida lotion bagi tanja adu logjage mathangi interview da anoba personality amadi makoi anoba story sing pudena laksege impact news meeting ta aduna laibiu